Nggih, Om Swastiastu. Punapi gatra alit-alit. Nggih. Astung kara sareng sami becik kena lan rahayu nggih. Wenten tadi nenten ngranjing niki alit-alit. Samian kanjeng, Bu. Nggih, samian ngeranjing nggih. Ya, astung kara sampun sami presida ngerawuhin pemargi pepelajahan mangkin. Nggih, sedurung ngawiten pepelajahan mangkin, ngiring iraga ngeras TV bakti dumun majang ring ida sanyang wiji mangda pemargi pepelajahan mangkin presida antar nggih. Berdoa mulai. Ini puput. Nggih, sane mangke ngiring salam lan tepuk PPK dumun nggih ketua kelas Juni Indayang pimpin dumun sematone nggih. Nggih durus Juni. Nggih. Salam PPK. Cerdas, bermanfaat, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nggih. Tepuk PPK mungkin. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini sesama sani makin miring iraga menggending Indonesia Raya dumun ya Ibu jadi share screen. Inggih alit-alit nika sampun semangat niki nggih nyarengin pepelajahan sani mangkin ngiring Indayang lial SD 1 Renon dumun nggih mangda alit-alit presida lebih semangat nggih. Ketua kelas pimpin nggih. SDN 1 Renon sekolahku bersih. SDN 1 Renon sekolahku asri. SDN 1 Renon sekolahku yang indah. Sekolah Lestari Jaya. Ibu sampun ngicianin alit-alit inde materi nggih Ibu sampun sabiaha ngering Google Classroom sareng ngering WA group nika sampun kepelajaran alit-alit sampun. Semoga sareng sami niki sampun lajah nggih harus tetap semangat. Nggih minggu sane sampun lintang iraga sampun lajahan indek napi alit-alit. Aksara Uriastra. Inggih patut iraga. Uriastra. Inggih patut iraga melajahan inde aksara nyani aksara Uriastra. Pira sanes kanton eling napi nika aksara Uriastra. Aksara tanpa angin beran bahasa Bali lumrah. Inggih Reva ini makin jagi kelanturang malih inde aksara arda suara. Sedurung lanturang ke materi nggih Ibu jagi ngicenin ketujuan pepelajaran dulu. Pertama menelaah aksara arda suara. Inde kula pali mari jebos nika wenten menganalisis terus alit-alit meblik bagan sareng semetone miarsa yang video pembelajaran ya. Nah, nika indek materi mangkin, nika indek aksara arda suara, nika wenten soro aksara Bali, aksara arda suara, wenten pengangge aksara Bali, lan kruna sani medage aksara arda suara. Nggih, malih jebos alit-alite mangda presida nyutetang nggih, materi napi sani sampun kepelajaran. Nggih, sadurung langsung ring materi, Ibu jadi ngicinin alit-alit wacana ma aksara Bali. Indayang alit-alite selehen dumun wacana puniki, wacan dumun nggih. Sampun kesingak nggih. Makin Ibu jadi netaken ring wacana puniki napike alit-alit nyingakin nika wenten ke sesuratan pengangge aksara alit-alit. Ada Bu, abian. Nggih, wenten kruna napi abian nggih ngangge nanio.
Benten ke Stani Presida memberikan alasan kunapi niki kuna abian datas ngangen nadia. Yeni ngenten makin ibu jagi ngicenin alit-alit materi inde aksara ada suara nika berupa video pembelajaran indah yang alit-alit teh biar sayang dekikang mirengang kurnia sayang ye. Pengangge ada suara. Pengangge ada suara punika wenten papat inggih punika nanya mawit saking gantungan ye, gantungan le, cakra utawi guung, miwah suku kembung mawit saking gantungan huwa. Lanturang ring aksara ada suara. Napi nika aksara ada suara? Aksara ada suara mategas aksara setengah suara utawi semi vokal. Wenten papat aksara baline sanika baos aksara ada suara inggih punika ye, re, le, we. Kebaos setengah suara duaning aksara ada suara puniki madue wiguna kekalih presida sekade aksara yanjana lan aksara suara. Yening ke surat pejajar ipun pinaku yanjana utawi konsonan wangunyani mangga sekadi jati mula inggih punika ye, re, le, we. Uratiang contoh ringsar puniki. Yening ke surat menggantung ipun pinaku suara wangunyani mauwah dados pengangge ada suara inggih punika hinanyo guung gantungan le miwah gantungan we utawi suku kembung. Uratiang contoh ringsar puniki. Sani sampun presida kepolehan alit-alit sesampuni miar sayang materi wau. Presida, coba Juli. Pengangge suara Bu lan pengangge tengenan. Ini pengangge suara miwah pengangge tengenan nggih. Sani mangke sires sani presida lataran inde sara ada suara. Ya, re, we, le. Nggih, patut nggih. Ya, re, le, miwah, we. Nggih, sires sani presida nyar sayang. Napi nike storah pengangge arda suara. Nania gantungan le guung utawi cakra lan suku kembung. Nggih, patut pisan. Isene cokoplokan lumon sareng Juni, yang lain semangat. Nggih. Sapunapi sesuratan kruna di tiang. Lurus. Sama lulang marga sama cecak Bu. Temu ululan wisarga wisarga niku mececak nggih. Nggih, teman Anda sampun nyicen sampun nyawis. Nah, punapi nika patut napi iwang nggih sesuratane Nanda. Napi alet-alet patut napi iwang. Tiang Bu. Nggih. Nggih durus Juli. Nyorat di tiang niket tan patut nganggen wisarga he. Santukan kuruna di tiang punika pinake suara Bu dados nyane sesuratane le maulu te kegantungin nania lan medaging cecek Bu. Nggih, patut pisan nika Juli. Nggih, langturang malih. Sira presiden nyurat kruna semaya. Semaya. Iya Bu. Nggih, Yang, Bu. lurus. Mepepet mewiwah yanika ke surat mejajar Bu. Santukan pinaku wianjana. Nggih, patut nika nggih. Surat kruna semaya nika miwah ya nika ke surat mejajar. Santukan yening ke surat mejajar nika pinaka wianjana. Sampun ngresep alet-alet. Presida ngresep nggih? Sampun. Coba Nanda, presida nggih nyurat kruna truna. Nyari nyurat kruna truna, nyari nganggen api Nanda? Nerambat.
Inggih patut nganggen nerambat. Sampun ngresep berarti nike nggih nanda nggih. Sane liana sampun api? Sampun ngresep. Sampun. Sampun api sesuratan purna lekat alit-alit. Nyurat Lekat. Nyurat lekat nganggen lelenga Bu. Santukan arda suara leden wenang mepepat ipun kegentosen antuk lelenga. Inggih patut nyurat purna lekat nike lenyane wenang napi nenten nike mepepat alit-alit. Boleh nggak aksara le-nya itu dipakai pepet? Enggak. Dados nih, itu kegentosan antuk napi. Lelenga. Patut kegentosan antuk lelenga. Contohnya nih kerana napi mantan. Ngangen lelenga lekat, lengis nih. Nggih, alit-alit sampun sami niki sampun ngresep ngenten sani metaken alit-alit. Coba cetetang mangkin nggih pepelajaran. Oke, induk nyurat aksara Bali arda suara. Arda suara nike untuk tengah suara. Sani prasida sekadi suara lalu yanjana. Yani sekadi suara sesuaratane menggantung. Yani segadi yanjana sesuratan yani menjajar. Contoh yani nyurat laga dia nyanyi menggantung Bu. Nggih. Sampun patut pisan nike nggih. Juli nggih. Pepelajaran mangkin indik nyurat aksara arda suara. Aksara arda suara nike aksara setengah suara nggih. Prasida pinaka wianjana miwah pinaka suara nggih. Ke sampun sutet nyanyi yang nyurat aksara arda suara nike patut ke surat manut cara nyanyi ngocen. Ke contoh niki wau sampun purna abyan satu nike nggih. Wah sane liana nggih. Makin untuk nguji pengeresep alit-alit, Ibu ngicenin alit-alit soal. Nggih, pande, penapi pande? Nggih, lantaran Ibu jadi ngicenin alit-alit soal inde aksara arda suara ring LKPD nggih. Malih jebos jagi sopiahang Ibu ring WA grup. Indayang karyane nike sampun ngali nyurat identitas nggih, identitas sane lengkap tur kumpul malih pitung rahina ring pertemuan sane jagi rawuh nggih. Rahina Nggih, sampun ngresep alit-alit. Sampun ngresep nggih. Menten sani metaken niki inde LKPD. Ibu perlihatkan di LKPD-nya. Bentar Ibu jagi share screen malih. Inde LKPD. Nah, malih jebos LKPD-nya nih jagi share Ibu ring WA grup nggih. Di sana dilihat tentang LKPD-nya. Sampun kecingak niki. sampun. Niki LKPD nggih. Nah, niki dagingin identitas lengkap. Surat nama kelas nggih. Nah, nike wenten petunjuk umum silahkan dibaca dumun petunjuknya nih. Nike wenten tes pengetahuan, nike salin aksara Latin beten ini ban aksara Bali nike nggih. Surat antun wenten tes keterampilan. Sampun ngeresep alit-alit? Sampun ngeresep? Sampun. Nggih, wenten sani mangken. Nggih, yen sampun dumun pepelajaran makin wenten sikeuneuh iki mangga alit-alit presida wagat menyurat aksara Bali nggih. Malih pitung rahina nike kecunduk malih sareng Ibu Guru indek pepelajaran selanturnya nike indek kruna pola nggih. Dados alit-alit rereh utawi searching nike ring Google indek materi kruna pola nggih tur kepelajaran ring jero soang-soang nggih. Sampun ngresep nggih alit-alit? Sampun. Nggih, sutema. Nggih. Alit-alit ngantos diriki dumun Ibu Presida nyarengin alit-alit melacah bahasa Bali yening wenten iwang Ibu Kitat kala nelatara ngiringang alit-alit melacah Ibu nunas pengampura. Nggih sadurung pupetang Ibu ngiring berdoa dumun.
episode pepelajaran puniki Prasida Mapikoleh. Ani berdoa mulai. Inggih puput tusuk semua untuk ratian alit-alit. Puputang ibu untuk para masa. Om Santi Santi Santi.